abavangeli abadliwa ngumlilo. Babese onyana bakaJezebel, babese onyana bakaLucifer. Our God Hasatapa Koma Hasalakata Leke Parusikata. When Yesu ekhona ngoba umoya ulandela ulizwi, ulizwi ufakazela umoya usemva kwezwi. Awukwazi ukuhlula umoya ingcwele uma hlule noYesu. Xa sithetha ngoYesu siyangeniswa kwi-ministry ne-dimension of the Holy Spirit. Ibandla lingalawulwa ngamadoda kodwa ibandla lilawulwe ngumoya oyingcwele, moya wamandla, moya kaNkulunkulu, the Spirit of God. Indoda eyavusa uYesu emangcwabeni, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Elibandla eli like lahamba ngomoya, lingathiywa, kungabaliswa. Umoya ekhona namhlanje, umoya sesiyamthiya sithi ukhona kodwa imisebenzi ayikho. Ngeke sithi umoya ukhona. Xa ekhona umoya kuvuka i-giant. Salaba I feel anger. I feel anger. I feel a radicalness in my heart. Jehovah Jireh, Jehovah Sabaoth, Jehovah Balparasi, Jesus Christ, the Rose of Sharon, Jesus Christ, the I am and I am. Yes, indoda yabahlolokazi, uJesu owahlatshwa ngenajala, uJesu owabethwe ngenasono, uJesu owabulawa ngenamanyala. Jesus, 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 kuye isono, kuye namhlanje, kuye naphakade. Jesus. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Back to God. Arise. Back to God. Arise. Sons of God. Arise. Kabarabashaka. Urabashakata. Roboshakata. Rakata. Shaka barakata. Ulakasataka. Ulabashata. Woko barakata. Jesus. 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 Where is Jesus? Minister Manoshe. Why are you? Jesus. Alabasakapa. Robosata. Rabasataka. Asas. In 2 minutes, I feel fire. Rata papa. Sata papa. Rapa papa. Karabahasata. Alabasata. Robosakata. Karata kapapa. Rakata. Sata. Dialaka. Amasago. Elabofileyo. Akanoloshula. Dialaka. The church of God. The church of Jesus. The church of the Holy Spirit. Sakapa. Where is Jesus in this church?
bafele bangabonakali njengoba uMose wayiphakamisa inyoka